O me husisia va te alo na hiu vai rohorori. E ori he te awa upa upe he toano wen. Sabi mi o te iwai boha bonen, na wa peha mena na bene hunawan. Ebe na subi na aku ni nana bona. E hunawan ko ato ante nana te awaru daha bona matapak wahata. E jisu he pānata vai vuru ni pono waku kona teori te avuha ne. Me paswe kiri bari. Iam tora gue te awa upe upe he wen rau te avuha miam. Ata beta barurua nana, te asue ke o te iwai awa noho. Ama hata tiam pātaru dahau, ge te abuha wen, sun ian re gona te banatian, ian re pita. No mana ena pas batare no mamiam, iam re kona wen, abai ko te aba, a te minana bona toro tien te o kasuana, te awaru daha bona matapak wahata. Me paswe ki bene wanoho. E nana sue kiuna man, sun gona te banatian, ian re vos. Me papahin sun koa. Kono bona te bana teve, me papita tavus. A kawarana abe hei te atara. Me uri pa wa sin kurus. Me uri pa wa ri bene hunawan, e uri hei te aboha bata wen. Ai maabana, ahi ki bera tara roho tataba tupak bonen.